Dobar dan natrag u emisiju Život uživo. Evo moj drugi gost je već u studiju. Dobar dan, Danijel. Bok. Našli smo se tu jednim lijepim rođendanom i dobrim razlogom. Evo Močvara, dakle, je koliko godina? Evo, Močvara, znači u ovom mjestu slavi svoj 18. rođendan. Počeo je 3.5. i završava iduću subotu 25. Kako je sve počelo? Moramo krenuti od početka te cijele priče. URK ili ti Udruženje za razvoj kulture, je li tako se zvalo? Sad ja imam bolje, Udruženi ratnici kulture. Ja mislim da je to... Čak i mi bolje to reci, molim te, Kornelu, da predlažem da se to buduće zove tako. Budemo rekao nakon ovog. Pa ništa, evo, znači, jedan dio ljudi možda ne zna, ali uglavnom Močvara je zapravo klub Udruženja za razvoj kulture URK, koji ove godine slavi 22 godine postojanja, a klub Močvara slavi 18 godina postojanja. Evo, usput poprostit ćemo gledati fotografije. U pozadini. Malo da u pozadini, možeš malo možda, ako ti nešto baš zapne za oko i prokomentirati, ali evo. Pa evo, to znači neki taj presjek kao nekog programa koji mi općenito imamo. A Močvara, kažem, najveća potreba za Močvarom općenito kad je tek krenula bila je od tih nekih ljudi, kao što je spomenula Kornela, koja je zapravo najduže tu. Ta neka želja da mladima da prostor gdje se mogu izražavati na, evo je Jimmy Stanića. Da, majstor. Koje se mogu izražavati na razne načine. Tako da Močvara zapravo nikad nije bila, niti će ikad biti kao neki profilirani klub u pojmu kao to je rock klub ili to je, nemam pojma, klub za partije, slušalice ili nešto treće. Već zapravo jedan od rijetkih klubova koji ono baš može nuditi cijeli taj neki šareni program kao koji zapravo objedinjuje cijeli taj dio, ajmo reći, alternativne te kulture. Tako da u principu, evo, mi na primjer u ovom sad 5. mjesecu imamo doslovno 29 radnih dana kad imamo razne programe, a program nam varira od kazališta u Močvari, književnosti u Močvari, imamo razne tribine, imamo koncerte, imamo... Pub kvizove? Što? Pub kvizovi isto? Pub kvizovi nemamo. Imali smo jedan prije 2 mjeseca, ali to je dobra ideja da opet kao i s tim krenemo. Da, jer Mario Kovač je tamo sastavni dio isto, jedna od žila kucavica Močvare. Mario Kovač je jedan od stupova tog kluba i onak povezan je stvarno bio na sve moguće načine. On vodi zapravo taj projekt KUM kazalište u Močvari, koji se održava jednom mjesečno, neki čak i 2 puta. Evo, rekao sam malo prije, imamo taj program književnost u Močvari, filmske večeri u Močvari, imamo razne tribine, razne koncerte, razne slušaonice, sajam ploča i stripova, svega i svačeg i sve to uspijemo utrpati u tih 29 dana koliko imamo u ovom programu, u ovom mjesecu, što uopće nije jednostavan posao. Što se tiče samog rođendana Močvare, on traje, znači, 18 dana, kao 18. rođendan Močvare, 18 dana. Logiš. I kad bi bilo ko zapravo pogledao taj program, on je totalno prekaotičan, on je prešaren, ali opet ima tu neku svoju povezanost da zapravo ima tu neku nit koja zapravo sve to spaja. Tako da ima gomilu ljudi koji zapravo dolaze na sva ta neka događanja, neki dolaze ciljeno na neka, ali zapravo cijeli to neki taj dio, ajmo reći, alternativne, nezavisne i kakve već scene i profila ljudi. Da. Sjećam se onih flyera od Močvare, mislim, od uvijek programskih knjižica koje su bile tako opširne da čovjek ima šta čitat na kavi. To su bile totalne muke, uopće ubaciti tu. Kako ste to uspjeli sve? Bilo je prilično teško, ali tad smo imali te programske knjižice, one su trajale jako dugo. Nemamo ih sad, čini mi se, zadnje 2 ili 3 godine. Štedite papir? Nije zapravo čak ni na tome, nego više to nekom kao internet, kao svijet tad dok nije bilo toliko interneta, mobitela kao svi tih stvari, onda su te programske knjižice, a i plakati po gradu imali taj neki najveći PR zapravo neki skoro od Močvare, baš pogotovo što se tiče tih plakata. Da. Dobro, kroz Močvaru je prošlo nevjerojatna količina ljudi. Tisuće. Da, ne znam uopće kako, s koje strane bi uopće krenuli. Ali ajmo sad možda što je najpoznatije koncerti. Znači u Močvari su ljudi mahom dolazili na razne svirke domaćih bendova. Ko je recimo domaćih bendova imao prvi nastup u Močvari, ako se možeš možda sjetiti? Sorry, sad sam te malo zatekla s pitanjem, ali... Pa meni se čini da je Led 3, to čini mi se da je Kornel spomenuo za njih. Znam da su oni prije svirali masu puta kod nas, ali u principu svi bendovi su bili prošli kroz Močvaru od, ne znam, Kud Idiota, Kawasaki Tripa, koji su, na primjer, evo, sad se sjetio, znači baš Kawasaki Trip je bio slavio
svoj 18. rođendan kod nas ono 2 dana, ono, to znam da je bio totalni kaos. Onak. I oni i vi za 18. Da, ali tad smo mi, kako se zove, nismo imali 18, smo imali manje. Dobro. Ali znam da su oni bilo su gomilu drugih bendova, ono, od ovih nekih regionalnih, od Party Breakersa pa do Gorana Barea i Majki pa do stvarno svi mislim da su ono prošli više kod nas. Pa do nekih manjih ono stranih, nepoznatih, stranih velikih pa do stvarno svega i svačega. Morat ću te malo prekinuti, nastavit ćemo cijelu ovu priču sa alternativne glazbe ili uvjetno rečeno alternativne urbane, ne znam kako bi to uopće, ne sviđaju mi se te etikete. Selimo se na nešto urbano, a tiče se Latinske Amerike i radi se o jednom posebnom plesu. Pa Nina nam je tamo na salsi i dobar dan Nina, malo ćemo učiti salsu danas. Hvala ti puno, s veseljem očekujemo tvoj ples. Evo, Daniel je isto sad rekao da bi dao, neću reći baš bogatstvo, ali da bi volio naučiti nešto plesati, ne znam sad je li baš salsu. Rekao si da samo dvokorak znaš, jel? Samo dvokorak i bilo što da naučim, bilo bi poželjno i pohvalno za mene. Da, jel veliš da se brukaš kad dođeš na svadbe, jel da? Da, uglavnom dođem na šanke i onda ovako stojim. Da, super je. Čeh, šta da radim, da. Pa vidiš, evo, možemo te spojiti sa Ninom ili sa... Ja volim ovak čušpe za ono, tak da ono, pošto je ovaj ples bio tak najavljen, ono, evo, već sad mi se sviđa. Eto vidiš, dobro. Dobro, močvari se malo drugačije pleše, ono nema ni dvokoraka, niti... Imamo močvari svega, ono, tako da. Da, to je isto istina, da. Dobro, pričali smo o domaćim bendovima koji su svirali u močvari, bendovima, zvučali kao bendovima, o domaćim grupama, dakle, koji su svirali. Ko od stranaca je bilo isto, mislim, gleda, 18 godina iza vas, ja ne znam, ono, sa onakvim opsežnim programom, jel imamo 5 minuta, nam je dovoljno da nabrojimo te bendove ili... Uopće ne znam gdje bi krenuo, uopće od svih njih. Može fotografije. Pošto je stvarno bilo ono gomilu, mislim, možda bi zapravo najviše izdvojio ovaj band koji smo imali, čini mi se, prošle godine u 2. mjesecu, The Residents, to je jedan od najkultnijih bendova. Kao na njima ono bio sold out odmah čim smo objavili neke te ulaznice u prodaji. A riječ je o tom nekom kultnom bendu, ali opet takvih bendova ono stvarno je bilo milion, tako da uopće ne znam gdje bi krenuo uopće svim tim. Tako da možda zapravo najbolje za sve da onak dođem na web stranicu Močvare po tamo, ali pogledaj što smo radili, što nismo radili. A gledaj, ljude zanima šta ćete u buduće raditi, a ne šta ste prije radili. Mislim, evo na primjer, dobar primjer je znači zapravo za idući petak. Predzadnji dan našeg rođendana dolazi nam Zion Train. To je jedan iz... Znam Zion Train. Oni su bili 2004. godine ili 2005. godine kod nas. Riječ je o jednom kultnom bendu, zapravo pionirima te neke UK dub scene, dub reggae. Onak stvarno su neko ogromno ime. I to smo zapravo dogovorili sa ekipom iz Pozitivnog ritma koji su to cijelo događanje najavili kao Outlook Festival Warm Up. I to je idući petak. Znači, bend je već bio kod nas prije 14 ili 15 godina, čini mi se. Ja sam i gledala tad. I odlično je bila vibra ono kao tada, bit će i sad ono. Tako da već sam vidio da organizatori tog koncerta već su počeli baciti na Facebook i ostale te mreže kao te priče od ranije, ono, kako je bilo, kao što je taj band sve bio zaslužan, koliko je bio zaslužan za neke druge bendove koji su nastavili u tom periodu od, ne znam, Radical Lab kolektiva, koji je bio neki prilično velik band u tom cijelom žiru, pa nadalje. Tako da od tih nekih ogromnih imena, evo ja bih recimo izdvojio njih, kao to je 19.5. To će stvarno biti super. Da, ja, super. Dobro, šta su oni rekli, kako je njima bilo? Mislim, ovo što si rekao, na kog su oni sve utjecali, ok, Radical Dub Collective i to, ali oni su na svojoj stranici nešto pričali o tom koncertu, ili? Nisam te dobro razumjela. Ne, to je ova ekipa, znači, s kojom smo to dogovorili, zapravo taj, ne znam, tog Vedran Menige, ono koji je zapravo njihov taj neki menadžer i sve. A baš je bilo gdje je bio nabrojao kao koliko je taj band, kada je bio zadnji put zapravo tad u Močvari, koliko je utjecao na taj neki label koji je postojao, taj Kingston, koliko je utjecao na svu tu ekipu koja danas stoji za sve tih festivala, ono Sispiš festival, u organizaciji svojih sve. Pa da, ono baš su imali taj neki ogroman touch ono na sve to, jer toga do tad nije bilo, uopće ono te neke scene. Tako da su otvorili te neke vidiku, taj ono i proširenje i svega što se osjeti danas. A evo, znači idući petak dolazi kod nas i sigurno će biti fenomenalno, tako da pozivam sve da dođu kao i na cijeloj rođendan Močvare koji traje čak i danas i sutra i prekstra pa skroz do iduće sutra.
Overproof Sound System nisu svirali u Močvari, ako se ne varam, mislim da nisu, ali... Ne, oni su svirali, čini mi se da se ispuši ono davno, negdje u onim početcima. Ne znam, ali čini još mi se uvijek čak postoje. da su bili kod I oni nas. su bili jako utjecajni, sad se me sjetio čisto onaj flashback. Ja čak mislim da su bili kod nas, ja više mi se curilo iz glave koliko događanja imamo, Da. ali mislim da su oni bili negdje 2008. 2009. kao Winter Reggae Festival koji je radila ta ista ekipa. U biti siguran sam u to. Vedran, točno. Je, on ih je bio doveo, bili su. Dobro, sad ja bih mogla o regiju u sljedećih isto par sati pričati, ali i o dabu i slično. Ima tu svega. Ali vratimo se mi dakle na sve to što Močvara nudi zapravo mladim ljudima. Između ostalog, dakle, ovaj kum, jel? koji Mario organizira, evo možda malo da tu nešto spomenemo kako je to, kad je to krenulo zapravo. Mislim da je njegov taj zapravo projekt najduži zapravo od svih koji su krenuli u Močvaru. Mislim da ono je bilo od samog početka, od negdje 2001. 2002. gdje Mario doslovno svaki mjesec organizira po jednu, nekad čak i 2 ili 3 predstave u jednom mjesecu i stvarno, evo, svaka mi čast zbog toga. Osim toga on radi neke druge stvari kao ima drugi projekt Turbina, Turbo Tribina, koji je isto zamišljen kao neki program koji on vodi, a imamo i razne druge te programe. Dobro. Dobro, o programima ćemo pričati, s obzirom da Močvara njima obiluje, a i mi obilujemo reklamama koje ćemo sad i pogledati. Danijel Badenjak još uvijek ovdje. Evo ga, koliko ljudi zapravo vodi Močvaru? Piše voditelj Močvare, smo te potpisali i ti CPR također. Koliko još ljudi zapravo radi na ovakvom projektu velikom, mislim, sa tim silnim programima? Ima nas 4 zapravo koji smo kao neki voditelji kluba. I da, u principu da, Kornel, Sanjin, Martina i ja, znači 4 mušketira. To je 3 mušketira i jedna mušketirica. Da. Evo, fotografije ćemo isto još gledati, s obzirom da ih ima na preteku, tih 18 godina se skupilo toga dosta. Da, ja sam srezu čekao na one, kako se zove, kao neke najbolje, ali stvarno nisam mogao više, imao sam ih milijone, nisam mogao srezati. Evo Marija Kovač, evo. Da, bilo bi lijepo i njega ćemo, nadam se, jednog dana ovdje ugostiti. Dobro, knjiga. Evo, moramo spomenuti knjigu. Konačno se sprema knjiga, 18 godina, dakle, Močvare. Krenuli ste zapravo da bi financirali knjigu jedan zanimljiv zapravo projekt koji do sad baš nije uobičajen. Zove se crowdfunding. Dakle, zapravo fanovi, ljubitelji, svi Močvare koji financiraju, dakle, izdavanje knjige. Jel? I skupili ste, sad danas im je rekao, bilo je prva informacija o prvi, dakle, ovaj dan je bilo 31%, danas ste već na 52%. Da. To je stvarno. I to znači da vas ljudi zaista vole i podržavaju. To je, mislim, očiti dokaz. Ne može biti, nema boljih dokaza od toga. Pa ne, znači, sama ideja za knjigom je zapravo nastala još prije par godina. Znači, Kornel koji smo smeli ranije, on je zapravo glavni urednik od same knjige. I knjiga se piše, kažem, već neko vrijeme i sad smo napokon došli do faze da je knjiga gotova, napisana je, ali smo skužili zapravo da imamo premalo novaca da bi otisnuli u obliku koji mi želimo, jer u knjigu isto tako dolazi 7-inch vinil od Mancea, gdje će biti neke neobjavljene stvari. I smo gledali na koji način da mi se to napravimo, kao nemamo dovoljno, što ćemo, šta ćemo. I onda nam je neke razne ekipe rekli pa postoji vam jedna Indiegogo servis koji se bavi s tom sa crowdfundingom. I onda mi zapravo nismo imali pojma uopće o tome. Mislim, čuli jesmo, znali smo kao što je to, ali samo smo čuli za to. I onda rekli kao u redu, a mi kao probat, kao čuli smo se s nekom raznom ekipom koja nas je navigirala. Što bi trebali napraviti, koliko da kampanja traje i sve ostalo i stavili smo da kampanja kreće, to jest evo sad krenula je 8.5. i traje do 8.6. I iznos koji tražimo je $7,000 i kao što bi nam trebalo da bi izdali samu knjigu. I sad na sve to rekli smo u redu, idemo vidjeti kako će to proći. Mjesec dana ste si dali, ha? Da, i taman dan prije nego što je trebalo krenuti. Kornel i ja smo provali jednu neprospavanu noć na Skype-u gdje smo sve to pripremali do zadnje sekunde. Uspjeli smo u tome i rezultat je bio da smo zapravo u 24 sata skupili 31% iznosa, što nam je bio totalni šok. Rekli smo wow, ovo stvarno ide. I sada već, evo, znači kampanja je krenula u ponedjeljak, mi do sada smo, kad sam gledao prije pola sata, znači sad smo već na 52% uspješnosti same kampanje.
Odlično. Znači još traje par do dana 8.6. zapravo do 8.6. Pa dobro, ali kad skupite novca, onda ćete prekinuti kampanju. Pa nije, sad ima dvije opcije. Jedna Šta bi opcija- još novac? Ne, znači jedna opcija je da kao kad se dođe do 100% da se ono može stati kao s tim. A druga prednost te kampanje, to je crowdfundinga preko ovog servisa, je da ako prođemo tih 100%, da zapravo se može skupiti više, ono 100%, 200%, 300%, a u tom slučaju bi onda razmislili trebali napraviti nešto ekstra s tim novcem. Znači onda bi ili povećali količinu knjiga koju ćemo kao tiskati, ili ploča, ili tih plakata koji isto dolaze kao neki ekstra bonus sa ilustracijom Igora Hofbauera Hofa, ili nešto treće, ali o tome ćemo razmišljati zapravo dođemo do negdje 95%, pa ćemo onda reći ono, ok, sad trebamo smisliti što ćemo dalje. Spomenuo si Mancea. Mance i Močvara, to su nekako postali sinonimi skoro, bi mogli reći. Naš osebujan umjetnik u najmanju ruku. Evo, U najmanju ruku. Da, pa kako se to Močvara i Mance vole javno i tajno? Pa I od kad? Mance ono doslovno milion valjda puta ono svirao u Močvari, a njegova povezanost je stvarno bila ono velika s Močvarom. Močvara je ranije imala prilično aktivan label, to jest izdavaštvo muzike koje se zvao Zvuk Močvare, koji je bio ugašen ono prije, sad ne znam više točno, ali ono prošlo stvarno dosta godina. I onda smo, gdje je bio isto tako izdanje od samoga Mancea, i onda sada nedavno smo ponovo pokrenuli igrom slučaja taj Zvuk Močvare gdje smo izdali CD od Dunjeg Nebel. Uskoro planiramo izdati izdanje od zagrebačkog benda Šumski. A isto tako, znači ova ploča... Kornelovog benda. Neću to reći da je znam ja zato. Morat ću te prekinuti jer naša kolegica novinarka je bila u jednom zanimljivom kampu. O kakvom kampu se radi vidjet ćete iz sljedećeg priloga. I kao što sam rekla u najavi ove emisije, potrudit ćemo se, a i potrudili smo se, a nadam se da smo uspjeli u tome da malo pozitive i dobre energije proširimo eterom Lijepe naše. Evo, ovaj prilog je tome svakako pripomogao. Daniel je sa mnom još uvijek tu, evo i Močvara koja na svoj način pridonosi tom dizanju dobrih vibracija. Između ostalog i evo imate jedan prilično važan festival, Human Rights Film Festival, koji evo se trudi zapravo i ukazati na neke važne stvari u našim životima i životima cijele ove planete, ljudi i biljaka i životinja, svih zajedno. Između ostalog i dakle, sve to projekt Urka, recimo i Galerija Močvara i tako, pa možda malo da spomenemo taj, da kažem, umjetničko-filmski dio Močvarinog stvaralaštva. Pa Močvara zapravo ima tih, to jest Urk, Udruženje za razvoj kulture, i Močvara imaju dosta tih nekih projekata koje neki ljudi zapravo ni ne znaju. Naprimjer, evo Human Rights Film Festival, koji se evo bila spomenula, je jedan od projekata koje vodimo mi i Multimedijalni centar, koji se održava svake godine u Zagrebu, Kino Europi i u Rijeci. Naprimjer, evo, mi smo jedni organizatori tog festivala, a osim toga, znači, imamo te neke druge projekte kao što je ta Galerija Močvara koje nam vode dražesne djevojke iz biroa Kontejner. Kako se sad raznježio. Pa, na primjer, do projekta Književnost u Močvari koje nam vodi Robert Perišić, filmske večeri u Močvari koje vodi Mima Simić, pa do, sad mi je već mozak stao, ali uglavnom imamo gomilu tih nekih projekata, nekih većih, nekih manjih, i Močvar zapravo po tome imamo reći te neke kao brendove koji se tiču tog nekog našeg programa. Da, rekao si, moramo malo ispomenuti sve te silne ljude koji rade na tim opsežnim programima u Močvari. Sad si dio od njih rekao, ali evo, kog bi još trebali spomenuti, ko je važan kotač, dakle, u tome što se tamo događa? Pa, vezano za sami program, znači jedan veći dio radimo mi, ali postoje neki drugi ljudi koji nisu kao zaposleni u Močvari, ali imaju mogućnost kao i svi ostali koji žele participirati i sudjelovati u sudjelovanju naših programa, naravno mogu, a na primjer neki od njih su, na primjer, evo Žedno uho koji su jučer kod nas radili jedan odličan band Wovenhand, This Tune Promotion koji je isto tako kod nas na jesen radi jedan band Kadavar, zatim ekipa iza kolektiva Živa muzika koja rade u ovom mjesecu jedan band Tropic of Cancer. Onda jedan moj dragi prijatelj Marko Knežević koji radi Valhalla Metal Festival
za ovaj vikend kod nas u Močvari. Isto tako jednomjesečno taj neki program Metalizacija se zove. Pa do neke razne druge ekipe koja ima te svoje koncerte ili neka druga slična događanja koji se odvijaju ili jednomjesečno ili jednom u dva mjeseca ili varira tokom godine. Tako da što se tiče tog nekog programa, kao on varira, imamo te ljude koji su dio cijelog tog našeg svakodnevnog programa, a isto tako pozivamo sve ostale ljude koji žele sudjelovati u širenju programa, bilo to putem DJ programa kao slušanja, organiziranja nekih manjih koncerata, organiziranja nekih većih koncerata ili neko trećeg, sve pozivamo naravno da nas se slobodno jave, na kontakti su na našoj web stranici. Ako neko ima volje za organizirati neke izložbe ili bilo što drugo, tribine, evo, slobodno nas se javite, pa se uvijek lako možemo dogovoriti da održite neko događanje u našem predivnom klubu koji postoji već 18 godina. Evo i samo za kraj, molim te, koja je budućnost? Evo, 18 je godina, kud idete sad dalje, kako sad to izgleda? Pa ja se nadam da će, to je prilično sigurno zapravo da će u tom smjeru ići. A što se tiče cijele te neke budućnosti, mislim da će biti dalje ona kaotična i šarena kao što je ovih 18 godina, jer povezati sav ovaj tip programa od književnosti do metal festivala, pa do nekih drum and bass večeri, pa do Zion Traina, pa do tribina i raznih stvari. Mislim, ako je Močvara već išlo tako zadnjih 18 godina i još prije Močvare od Udruženja za razvoj kulture URK koje je još prije Močvare radio ta događanja. Mislim da će dalje ići cijelo vrijeme u tom nekom smjeru. Unatoč tome da smo punoljetni pa kao sad smo kao pametni i sve. Mislim da i dalje smo zapravo kao i prvog dana tu rođeni u tom nekom pojmu kaotičnosti i šarenila, tako da mislim da će dalje ići u tom smjeru. Evo, hvala ti puno, Danijel. Evo, malo ostalo nam još vremena samo da pustimo na kratko filmić sniman u Močvari. Evo, uživajte. Evo, zovemo sve da dođu i da vas posjete ako nisu bili. Evo, pa ajmo vidjeti mi kako to izgledalo. Močvara je važnija meni nego što sam ja važan Močvari, to je sve što mogu reći. Mislim da je Močvara bila baš pravo mjesto u pravo vrijeme. To je ono najveća vrijednost. Već 15 godina dolazim u Močvaru i uspio sam prebrojati da sam bio na preko 100 koncerata u Močvari, što možda nije puno, ali preko 100 je lijepi broj. Sick of it all, Napalm Death, Disfear, Darkest Hour, Madball. Evo da, hrpa izvođača, puno publike, vjerne publike. Evo, dragi gledatelji, nadam se da ste vi naša vjerna publika uz emisiju Život uživo. Svakog dana u ovom istom terminu možete biti uz nas. A za sada vam želim svako dobro i lijep pozdrav.